عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين. اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على تلاوة القرآن. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على تلاوة القرآن. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك رزقا طيبا. اللهم إنا أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعينك يا فتاح.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. تمام قسمك حمد و ثنا حمد و تعریف اللہ تعالیٰ ہس کن سزاوار بیش بہا درود و سلام درود و عظمت برذات مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا تو درود سلام پت کرو اس اللہ تعالیٰ کن ایز یوجول دعا پروردگارا یتھن سون جمع گسن یتھن سون ونن تو بوزن ات اندر گژھِ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ ریاکٲری آسٕنۍ رۄبا ات اندر گژھِ نہٕ کُنہِ قٕسمُک گمنڈ تہٕ تکبر آسُن رۄبا اَسہِ دِ ریاکٲری نِش نجات رۄبا اَسہِ دِ گمنڈ تہٕ تکبر نِش نجات رۄبا اَسہِ دِ آدم نظرِ نِش نجات رۄبا اَسہِ دِ بد نظرِ نِش نجات چوٗنٛکہِ امہِ برونٛہہ یُس مےٚ جمعہ دِژاو سُہ روزیو اڑلیُک اوے موٗجوٗب پیوٚو مےٚ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ یوٚت یُن اور تمہِ پتن ییٚتھنس کرٕ بہٕ بیٚیہِ انشاء اللہ تتھ موضوٗعس بیٚیہِ اکھ وسیع طریٖقس اندر بیٚیہِ اکھ ایکسپلنیشن دِنٕچ کوٗشش انشاء اللہ اکھ زبردست اسہِ کنسپٹ گژھِ کلیر یُس زن سٮ۪ٹھاہ وٕنکیٚنس دُنیاہس اندر یتھ عالمی اسلامس اندر یا باقٕے علوٗمن اندر باقٕے دُنیاہن اندر یُس زن اکھ کنسپٹ کریٹ کرنہٕ چھُ آمُت تتھ کنسپٹس کرو انشاء اللہ أسۍ واش اور تۄہہِ آسہِ یاد پٔتمِس جمعس اندر یُس مےٚ ییٚتہِ اوس مےٚ کریو بیان کہ کِتھ پٲٹھۍ دیُت اللہ تعالیٰ ہن عروٗج بنی اسرائیلس بنی اسرائیل ونان کٕمن چھِ بنی اسرائیل چھِ کٕم مےٚ آسہِ انشاء اللہ اُمید کہ تۄہہِ سارنٕے آسہِ سُہ برین واش گوٚمُت تۄہہِ سارنٕے آسہِ سُہ کنسپٹ کلیر گوٚمُت بیٚیہِ اکہِ پھِرِ کرٕ بہٕ یاد دہٲنی کرنٕچ کوٗشش کہ دراصل چھِ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یِمن چھِ 2 اولاد دِوان پروردگار اَسہِ چھِ اتٮ۪نس تہِ غلط فہمی اَسہِ چھِ جِوزن تہٕ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ کنٹرڈکشن اکھ کہ تِم چھِ ونان نسا گۄڈنٮ۪تھ آو دِنہٕ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام اور تِم چھِ ذبیح اللہ ونان حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام یہِ چھِ تھوڑا کنٹرڈکشن اَسہِ بائبلس اندر توراتس اندر چھُ لیٖکھِتھ یی کہ دراصل ہسا چھُ اسحاق علیہ الصلاۃ والسلامٕے یُس زن ذبیح اللہ چھُ مگر مُسلمان تہٕ اَسہِ چھِ ایمان اَسہِ چھُ یقیٖن کہ ذبیح اللہ چھِ حضرت اسماعیل علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ چھُ تھوڑا کنٹرڈکشن پانہٕ ؤنۍ اور واریاہن چھِ یہِ غلط فہمی کہ دراصل چھِ یُس زن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلامس ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اولادٕے اوس امہِ پتن ٲسۍ دعا کران 65 وُہٕرۍ پلس ٲسۍ گٔمٕتۍ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یِمن ٲس خانداری ییٚمِس ناو اوس سارا علیہ الصلاۃ والسلام اور امہِ پتن یِم دعا کران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربار رۄبِ حبلی من الصالحین رۄبِ حبلی من الصالحین پروردگارا مےٚ کر نیک اولاد عطا واریاہن چھِ غلط فہمی امہِ پتن چھُ اللہ تعالیٰ اولاد کران عطا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلامس بشارت چھُس دِوان اولاد کرے عطا ییٚلہِ اولاد عطا چھُس کران یہِ چھُنہٕ آسان سارا علیہ الصلاۃ والسلام سٕنٛزِ کۄشہِ منٛز کینٛہہ واریاہن چھِ غلط فہمی کہ دراصل کوٚر نہٕ حضرت سارا علیہ الصلاۃ والسلامس اللہ تعالیٰ ہن یہِ عطا کینٛہہ بلکہ حاجر علیہ الصلاۃ والسلام یۄس زن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلامس دوٚیِم خانداری آسان چھِ اندے پُشتہٕ منٛز چھُ نیران حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام امہِ پتن چھِ ذبیح اللہ بنان اوے موٗجوٗب چھِ امہِ پتن حضرت سارا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربار زارٕ پار کران پروردگارا مےٚ تہِ کر اولاد عطا امہِ پتن اللہ تعالیٰ حضرت سارہس تہِ سوزان اولاد ناو چھُس حضرت اسحاق علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام گژھِ وارٕ برین واش گژھُن اَسہِ گژھِ کلیر گژھٕنۍ یہِ مسلہٕ تیٚلی ہٮ۪کو أسۍ برونٛٹھ کُن ابراہمِک ریلیجن یِم زن دیٖنِ ابراہیم مانن وٲلۍ چاہے تِم کرسچن چھا چاہے تِم جِو چھا یا بیٚیہِ اکھ
concept اخ گومت create, ideology اخ گومت create, مذہب اخ گومت create یتھ أسۍ بہائی religion ونان چھ. بہائی مذہب تم تہ ونان پنس پانس اس ہسا چھ دین ابراہیمس پٹھ اور مسلمان تہ ونان پنس پانس اس ہسا چھ دین ابراہیمس پٹھ. یم سات اس دین ابراہیمی مانن ول پان وی کت کران چھ تم ساتن گژھِ نہٕ مسلمانس ہچکچاہٹ گژھن کینٛہہ, تم سات گژھِ نہٕ مسلمانس گھبراہٹ گژھن کینٛہہ, مسلمانس گژھِ نہٕ تم ساتن کم نالیج آسنہٕ باوجود گژھِ نہٕ مسلمان تم ساتن ہارُن کینٛہہ. وار گژھِ مسلمان ذہن تھاوُن کنٹراڈکشن چھ یتھ پٹھ کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چھا ذبیح اللہ کن ذبیح اللہ چھا حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. یہ گژھِ وارٕ تھاوُن مسلمان برین واش کٔرِتھ. اور ایون یم زن جیو چھ تم چھنہٕ ماننٕے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بنو خانہ کعب, تم چھنہٕ یہ ایکسیپٹ کرنے خاطر تیار, وہ نہیں مانتے. اوے موجود مسلمانو پنن ذہن تھٲیِو واریاہ وسیع, پنن ذہن تھٲیِو واریاہ کھلہٕ اور دور ہو جاؤ ان فرقہ پرستیوں سے, فرقہ واریت کی آئیڈیالوجی لینے سے دور ہو جاؤ. آپ کو نہیں پتہ ہے اس کوتاہ ذہن گژھِ وسیع آسن, اس کوتاہ گژھِ آسن دماغ وسیع. آپ کو نہیں پتہ ہے ہمیں کتنے علم کی ضرورت ہے, کیونکہ سامنے کوئی عام بندہ نہیں بیٹھا ہے. بچ سکالرز بہت, بچ PhD ہولڈرز بہت, بچ ریسرچرز بہت, بچ بہت بڑ بار عالم رابی یہودین ہند یمن زن سٹھا نالیج چھ, یم زن وسیع نالیج تھاون ول چھ, سائنٹیفک علومن پہ نظر چھک, میتھمیٹکسس پہ نظر, باقی علومن پہ نظر. اور مسلمان عالم امس پز پنن پان وسیع تھاون, مسلمان نوجوانس پز پنن پان وسیع تھاون. آپ اگر دیکھیں گے یوٹیوبس پہ اخ چینل اخ تم کران انٹرویو پنن اسرائیل کن تو ہور کران فلسطین کن, اکوئی کوشچن تراون ہمن تہ, اکوئی کوشچن تراون ہمن تہ. آپ وہاں پہ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں اور ان کے ذہن میں کتنی فرق ہے. سوئی سوال ہے مست تراون, سوئی سوال ہے مست تراون. اور یم ساتن یہود نوجوان جواب چھ دیون یہ کلیئر کٹ کران پنہ توراتک ذکر, کلیئر کٹ کران پنہ تورات کن یمن ورسن ہن ذکر کران, تم پتہ ونان سٲنِس فلٲنۍ تورات کس چیپٹر نمبر فلٲنِس منٛز چھُ یہ لیکھت ہُہ لیکھت. اور امہ پتن ہسا چھُ اسہِ قرآن مجید یہ ونان کہ اینٹر ان دس ہولی لینڈ, تُہۍ ہیٚکِو یتھ پننس ہولی لینڈس منٛز یعنی کہ فلسطینس منٛز أژِتھ. یم چھِ کلیئر کٹ کران قرآنک ورسز کوٹ, کلیئر کٹ کران قرآنک ورسز ایٹسٹرا, اور ات سۭتۍ سۭتۍ بائبل تہ کران کوٹ. میانے عزیزو یہ سوال تراون فلسطین کس, فلسطین کا بندہ جواب نہیں دے پا رہا ہے. ریزن کیا چھُ؟ مسلمان روز علومن نش دور, مسلمان گو قرآنس نش دور, مسلمان یم سات قرآنس نش دوریو, مسلمان یم سات توراتس نش دوریو, مسلمان یم سات باقی علومن نش دوریو. مسلمانس آو اخ پشت ژٹن, مسلمانس آو کرہنواز الگ کرن, مسلمانس آو کمبر پھٹراون, اور مسلمان قیامت کس صبحس تک توتاہ ابرِ نہٕ کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ یہِ بیٚیہِ پنُن رشتہٕ جوڑِ حضرت اللہ جل شانہ سۭتۍ, بیٚیہِ پنُن رشتہٕ جوڑِ قرآن مجیدس سۭتۍ. کیازِ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ وعدٕ, رب العالمین سُنٛد چھُ وعدٕ, ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكذبون. اللہ تعالیٰ ونان اگر یم بستی وٲلۍ, اگر یم شہرک تہ گامٕکۍ, اگر یم مسلمان وۄنۍ تہ ایمان انن واتقوا اور تقوہ گزٲری کرن حٲصل, لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اللہ تعالیٰ کرن بیان کہ بہ کر یمن پہ برکات نازل آسمانوں پہ اور زمینوں پہ, اگر نہ یمو یہ چیز کور, ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكذبون. اور ام پتہ یمن ان قریب وقت ان وول کہ یہ دیکھیں گے کیسے ہم آسمان سے برکات چھین لیں گے, زمین سے برکات چھین لیں گے. اور یہ اخ ٹیلنٹ اخ اللہ تعالیٰ دیتمت, یس یت پہ محنت کر تمس اللہ تعالیٰ تمیک پھل دِوان. مسلمانو اس داو گسن, یہوس وچھو تھی داو گو اس پہ مکئی وبداون, مگر اسرائیل میں ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اسرائیلس من یہ کنسپٹ داو کیا گو, فلان چیز کیا گو, کورونا کیا گو, ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. تمن چھن امہ سۭتۍ کٕہٕنۍ فرق پیوان. تُہۍ وٕچھِو دُنیہُک گۄڈنیُک مُلک اوس اسرائیل یم زن 0% کووِڈ دیُت ثٲبت کرت, اور انہوں نے کر کے دکھایا.
اور تمن گئی کن قسم پونسن ہز کمی کن قسم گئی تمن بیمار ہز کمی اس میں کوئی معاملہ نہیں ہوا اور یم ساتن زن داوک ونکن پور ورلڈس اندر راگستانس من اسرائیل عرب کنٹری من اسرائیل لیکن وہاں پہ داوک سے کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے ونکنس تم سیلف سفیشینٹ پروڈکشنس مز تمو بنومت سہ تومل یت نا آبچ ضرورت کہ یہ جاپان تہ کرمز ریسرچ اور کشیر ہند ایک نوجوان تہ کرے ات پہ ریسرچ اس نے کوشش کی تھی کلگام میں بنانے کی ام پتن اسرائیل بناون سہ تومل یت نا آب چی ضرورت یہ زن خشکس پہ وپداون تم ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا سنس مکائی کلس نیران زی وچہ اخ یم سائڈ تک تہ پتہ ات آسیا مکئی نہ آسیا اور برازیل میں جا کے دیکھیے اسرائیل میں جا کے دیکھیے یس تم مکائی کل تہد تک 8 وچہ یا 12 وچہ نیران ایٹ اے ٹائم مسلمانوں یہ محنت انہوں نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے یت پٹھن یہودن نش سہ عروج چھینیاو تم پتن مسلمانن عطا کریاو یتھے پٹھن چھنن مسلمانن نش اور یہ کرن اسرائیلس عطا یہ کرن یہودن عطا کیونکہ انہوں نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے کیونکہ تمو کام کرمز ریسرچ پہ ڈیولپمنٹ پہ مسلمانوں ترو قرآن مجید مسلمانوں ترو یم دنیاوی علوم مسلمانوں کو رادت مسلمانوں چن سرسی بلائی مسلمان نوجوان لوگ ڈریم 11 پہ زار گندنس دپن اگر میں زیون تم پتن دم بہ 3 لچھ رۄپیہِ مسجد اور مسجد ہند امام تہ انکارا کران میانہ عزیزو ییٚلہِ یہ ذہن روٗد اس مسلمانن ییٚلہِ اس یہ ذہن روٗد بہ گوٚژھُس گھر بہت کرور پتی بنن تیل کچھ حاصل نہیں ہوگا تب کچھ حاصل نہیں ہونے والا ام سۭتۍ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ حٲصِل اللہ تعالیٰ ونان اگر تُہۍ وُنہِ تہِ عروج حٲصِل چھُو کرُن ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا یم حظ میانہِ ذکرِ نش منہ موڑنی یا رسول اللہ یم حظ میانہِ ذکرِ نش منہ موڑنی ذکر دٔپِتھ گوٚو قرآن مجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اللہ تعالیٰ فرماون یہ ذکر کر اس پانہٕ نٲزِل امچ حفاظت چھُس بہٕ پانہٕ کرن وول رب کائنات ونان ذکر دٔپِتھ گوٚو قرآن مجید یُس حظ میانہِ ذکرِ نش منہ موڑی یا رسول اللہ تم بوزناوُکھ حظ دمکی کیا حظ دمکی فإن له معیشة ضنکا تمن کر بہ زمین تنگ یا رسول اللہ کت پٲٹھۍ حظ کٔرہوکھ زمین تنگ کت پٲٹھۍ کٔرہوکھ زمین تنگ صحابہ کرن سوال یا رسول اللہ امیُک مطلب گوٚو کیا صحابہ تُہۍ ٲسِو تعدادس منٛز واریاہ مگر تہنٛد ویلیو آسہِ نہٕ کینٛہہ تُہۍ ٲسِو واریاہ تعدادس منٛز مگر تُہۍ قدر آسہِ نہٕ کینٛہہ کیازِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ٲسِو تُہۍ سمندرس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ پوٚژھ آسان چھُ یِتھے پٲٹھۍ آسہِ تُہنٛز حیثیت آپ کی بات کا کوئی معنی نہیں ہوگا تُہنٛدِس کتھِ ہُنٛد آسہِ نہٕ وزنٕے اکہِ طرفہٕ کرِ اسرائیل سیٹلٲرس ایشوٗ دپہِ ہے فلسطیٖنُک لینڈ کٔرِو قبضہٕ تمہِ پتہٕ یِنو بین لگاوان سیٹلٲرسن نہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ فلسطیٖن کِس زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ قبضہٕ کٔرِتھ کینٛہہ اکٲے ٹرمپ سٕنٛز کال اکہِ طرفہٕ سورُے یِنو بیٚیہِ طرفہٕ اکٲے ٹرمپ سٕنٛز کال اکٲے کال کٔر ٹرمپن یوٗنوس پیٚو قراردادٕے فیل کرُن أتتھٕے میانہِ عزیزو یہ ان کی محنت ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریاو گۄڈے بیان ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا یا رسول اللہ دلیل کیا تُہۍ آسِو وہنٕچ بٮ۪مٲرۍ تُہۍ ٲسِو قرآنس نِش دوٗر تُہۍ ٲسِو علوٗمن نِش دوٗر قرآنُک مطلب نہ حظ گوٚو فتنہٕ تہٕ تعیٖز دیُن بہٕ چھُس حیران گژھان یتھ ایجوکیٹڈ سوسائٹی منٛز تہِ یِم معاملات گژھٕنۍ حیران کن بات ہے رات چھُس بہٕ وٕچھان سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ پیٖرا اکھ چھُ بِہِتھ أمۍ چھُ تُلمُت سُہ شُرۍ تماشہٕ زن آسان چھُ گن یتھ سُہ چوٗ چوٗ گژھان چھُ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تمہِ پتہٕ چھُ یہِ أکِس کورِ کُن یِہوٚے لگاوان پرن کلمات چوٗ چوٗ کران نہ دپان کیازِ بہٕ چھُسن تصرُف دار ماران استغفر اللہ قرآن لوگ أسۍ أتھۍ چیٖزس ہم نے قرآن اسی کام میں لگایا کہ أسۍ ہسا کرو کٲم اَسہِ چھُ تصرُف کڑُن أسۍ حظ کرو کٲم اَسہِ چھُ ختم پرُن اہن حظ ببس چھُنہٕ زوٗ نیران سورہ یاسیٖن پٔرِتھ کڑہوس زورے زوٗ اگر یہِ زِندٕ روزِ ہے بیٚیہِ 5-10 منٹن أسۍ مانوس نہٕ کینٛہہ نہ أسۍ کڑہوس سورہ یاسیٖن پٔرِتھ زوٗ اہن حظ اَسہِ چھُ شیطان ژلناوُن قرآنِ مجیٖد پٔرِتھ اہن حظ اَسہِ چھُ ختمہٕ شریٖف پرُن قرآنِ مجیٖد پٔرِتھ حیران کی بات ہے واللہ بہٕ چھُس حیران گژھان ترٛیش دام حیران کی بات ہے مسلمان چھُنہٕ یہِ کتھ سمجھن خٲطرٕ تیار کینٛہہ قرآنِ مجیٖد کرن پانے بیان دپان اسلام چھُنہٕ وٕچھان اِموشن
اہنس ژےٚ اِموشن جُڑِتھ واریاہن چیٖزن سۭتۍ اسلام نہ چھُ اِموشن وٕچھنٕے اِموشنن چھے نہٕ کٕہٕنۍ قدر اسلامس منٛز اگر ژےٚ حقس پٮ۪ٹھ یہِ اِموشن چھُے نہٕ کینٛہہ مثال کے طور پر سٲنۍ اِموشن چھِ جُڑِتھ واریاہن چیٖزن سۭتۍ مےٚ کریٛاو اَمہِ برونٛہہ تہِ بیان شرٲبِس چھِ آسان اِموشن جُڑِتھ شرابس سۭتۍ یہِ چھُ دپان واے بہٕ چٮ۪مہٕ ہا شراب أمِس چھُ خۄدہٕے باسان شراب أمِس چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز باسان شراب دپان ہے مےٚ گژھِ شراب آسُن ہیٖرویِن چھِ کرن وول دپان مےٚ گژھِ ہیٖرویِن آسُن أمِس چھِ اتھ سۭتۍ جذبات جُڑِتھ ٲسِتھ زِنا کرن وول دۄہے دپان مےٚ گژھِ آز آسُن یِہوٚے پان ایڈکٹ یُس آسان چھُ یُس زن گنٛدٕ فحش ویٖڈیو وٕچھِتھ پنٕنۍ یِم زن جذبات آسان چھِ أمِس یِم چھِ أمِس أتھۍ چیٖزس سۭتۍ جُڑِتھ آسان دپان مےٚ چھُ باسان سورُے کینٛہہ یِہوٚے مےٚ کیٛاہ دُنیاہس سۭتۍ مطلبا اگر یِمن چیٖزن قدر آسہِ ہے تیٚلہِ آسہِ ہے یِمن چیٖزن تہِ قدر میانہِ عزیٖزو اگر جذبات کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ آسہِ ہے تولنہٕ یِوان اسلام تیٚلہِ آسن جذباتن منٛز ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ تِم یِمن زن شرابس انٛدر دُت چھِ یِم زن زِناہس انٛدر دُت چھِ تیٚلہِ آسن تِمے برونٛٹھ اسلامس انٛدر مگر اسلامن ووٚن کلیر کٹ نہ تُہۍ چھِو فلا تفکرو تُہۍ چھِو تفکر کرُن فلا تدبرو تُہۍ چھِو تدبر کرُن آپ تدبر کریے تفکر کریے اوے موٗجوٗب فرمو أکِس حدیٖثس انٛدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیر کٹ حدیث آپ لوگوں کو برین واش ہونے والا ہے کلیر کٹ حدیث فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ ییٚمۍ 3 دۄہن منٛز قرآن ختم کوٚر کینٛہہ کریس نہٕ قبوٗل حضرت اللہ جل شانہُ جل ذکرہُ اما یہِ کٕم ونان ہے رات کیُتھ ٲسۍ مۄکلاوان 3 لٹہِ قرآن پٔرِتھ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ یہِ کٕم ونان دپان شیخ عبدالقادر جیلانی ٲسۍ أکسٕے زنٛگہِ پٮ۪ٹھ پران راتس قرآن یہ کیٛاہ بات کر رہے ہو أسۍ چھِ ژےٚ یورٕ حدیث ونان أسۍ چھِ ژےٚ قرآن ونان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلمُک حوالہٕ دوٚپُکھ ییٚمۍ 3 دۄہن منٛز قرآن ختم کوٚر کینٛہہ کریس نہٕ قبوٗل ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہُ مطلب کیٛاہ گوٚو امیُک مطلب گوٚو یہ نسا چھُنہٕ روٲنی پرنُک چیٖز کینٛہہ رٹ پرنُک چیٖز کینٛہہ آپ جو پڑھ رہے ہو اکٲے آیت پڑھ سورہ حجراتس انٛدر فرماوان پروردگار اکٲے آیت پڑھ تیُتُے پڑھ ییٖژہن ژےٚ طاقت چھُے مگر غورو تدبر سان غورو تفکر سان مثال کے طور پر ونہو تۄہہِ بہٕ اگر کانٛہہ انسان پران چھُ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تمہِ پتن دِوان پننس پانس پھۄکھ اِموشنل گژھان اوٚشا تراوان اتھ منٛز کۄس کتھ ٲس اوٚش تراونٕچ اس میں کون سی بات تھی آنسو ڈالنے کی جذبات گئی پوز ایموشنز گئی پوز اہن حظ بہٕ پڑھان الحمدللہ رب العالمین ودنٕچ کیٛاہ چھِ ضروٗرت اتھ منٛز اتٮ۪ن کۄس آیت چھِ سۄ یِم ژٕ ودنووُکھ اتٮ۪ن کۄس آیت چھِ سۄ تمہِ پتن پننس پانس پھۄکھ دِوان پاے نہٕ کینٛہہ یہِ ونان کیٛاہ ونان کیا چھُ یہِ قرآنِ مجیٖد بہٕ چھُس نہٕ اِموشنن خلاف کینٛہہ اِموشن درست بھی ہو سکتے اِموشن ہیٚکن درست تہِ ٲسِتھ مگر ژٕ وَن تہٕ مےٚ خۄدارا ژٕ کمہِ چیٖزن ودنووُکھ ژٕ کمہِ چیٖزن کوٚرُکھ اِموشنل امہِ کتھِ پٮ۪ٹھ یہِ چھنہٕ پتہٕے مُسلمانس زِ اتٮ۪ن ونان کیٛاہ پروردگار رب العالمیٖن چھِ فرماوان ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے میانہِ عزیٖزا میانہِ بندا ییٚلہِ عبادت کرکھ صرف کٔرۍ زِ حضرت اللہ جل شانہُ سٕنٛز بلکہِ چھُس بہٕ پانہٕ آسان ونان یہِ ایاک نعبد و ایاک نستعین رۄبا ژےٚ ورٲے بہٕ کٲنٛسہِ جُکے نہٕ کینٛہہ رۄبا ژےٚ ورٲے بہٕ کٲنٛسہِ منگے نہٕ کینٛہہ پتہٕ چھُس نٮ۪بر نیران دپان چھُس یا شاہ عبدالقادر یا شیخ عبدالقادر جیلانی میانہِ عزیٖزو میانہِ رفیٖقو گوٚو قرآنُک چھُ تدبر تہٕ فلا تفکر یُس زن قرآنِ مجیٖدن ونیاو سُہ گوٚو أتھی کنسپٹے ختم مُسلمان سُنٛد ذہن آو بنٛد کرنہٕ قرآنِ مجیٖدس اتھٕ لٲگۍ زِ نہٕ کینٛہہ ہے اتھ نسا لٲگۍ زِ اتھٕ ژٕ ہیٚککھ نہٕ قرآنِ مجیٖد ڈایریکٹ پٔرِتھ کینٛہہ ژٕ ہیٚککھ نہٕ حدیٖث ڈایریکٹ پٔرِتھ کینٛہہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے آپ خود پڑھیے مےٚ اگر ییٚتٮ۪ن کانٛہہ کتھ چھِ کٔرمٕژ مےٚ اگر ییٚتٮ۪ن کانٛہہ کتھ کٔر تمہِ پتن گٔژھِو تُہۍ مُسلمان سُہ گرِ وٕچھِنۍ اما یہِ چھا پوٚز ونان کِنہٕ اپُز ونان اما یہِ ما ہوہس منٛز کتھ کران اما یہِ چھا کُنہِ جایہِ لیٖکھِتھ کِنہٕ یہِ چھُ ہوہس منٛز کتھٕ کران میانہِ عزیٖزو بہٕ اوسُس تۄہہِ بیان کران کہِ اللہ تعالیٰ ہن ووٚن تفکر کٔرِو تدبر کٔرِو مگر مُسلمانو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تدبر تہٕ تفکر تروو رۄب العالمیٖنن چھوٗن سُہ سرماے اسہِ نِش
رب العالمین چھون سو زمین برکات تی آسمان برکات تی رب العالمین دب آپ سڑیے مریے گلیے ہمیں اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کیا جی وما اصابکم من مصیبتم فبما کسبت ایدیکم اس تی مصیبتا چھو اس تی کا تکلیف چھو یہ آپ کے اپنے ہاتھ کی کرتوت ہے یہ چھو تی پنین اتھن ہند کرتوت یہ چھو تی پنین اتھن وومت جو آپ بوگے ایز یو سو شل یو ریپ ازن تی ویو تی چھو تی ژٹن پگا سوئی فصل چھو تی لونن پگا اگر مکئی وبداؤ ات کھس نہ دائیں کی اگر زن دائیں وبداؤ ات کھس نہ مکئی کی میں نے عزیزو جو ہم نے بویا ہے ہمارے بزرگوں نے بویا ہے وہ ہم آج کاٹ رہے ہیں یس وبدو پنہ وتھو سہ برابر ژٹن مے وون تہ اوترٕ تہِ کہ اللہ تعالیٰ دیت بنی اسرائیلس عروج اللہ تعالیٰ دیت بنی اسرائیلس عروج اخ عروج دتنت کر یم ساتن حضرت یوسف صدیق سندس دورس من حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سن دور اس اوتامت ٲسِم آسان سہراہن مز بنجرن مز ہور یور نژان یم ٲسۍ آسان تیٖر ہٮ۪تھ ہور یور ہپٲرۍ تہٕ یپٲرۍ کران امہِ پتن ٲسِم نومیڈس روزان ہورٕ کھٮ۪وان پھل یورٕ کھٮ۪وان پھل کینٛہہ تامتھ باقی چیز یِتھ پٲٹھۍ زن تُہۍ وٕچھان چھِو سٲنۍ یِم زن گُجر بکروال بستی تم چھِ آسان نومیڈس ونٛدس منٛز جوٚم رٮ۪تہٕ کٲلِس کٔشیٖر یا پہلگام ایٹسٹرا یمن کوہن تہٕ بیابانن پٮ۪ٹھ یِتھے پٲٹھۍ اوس بنی اسرائیل قوم حضرت یعقوب سُنٛد خاندان نومیڈ زندگی کران بسر یم ٲسۍ ہورٕ یورٕ آسان نژان راشن کی تلاش مز ام پتن دتک اللہ تعالیٰ عروج یہ زندگی دسنک نو رب العالمین دتک حضرت یوسف صدیق سن ذریعہ عروج اور یم وٲتۍ سٹھاہ عروجس پٮ۪ٹھ یمو کٔر مصرس پٮ۪ٹھ حکومت یم زن جیل منٛز کوٚڑ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تمہِ پتہٕ بنووُن مصرُک بادشاہ اللہ تعالیٰ ہن یہ عروج کوٚرنکھ عطا یِتھے پٲٹھۍ گوٚو دوٚیِم عروج حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس دورس منٛز یم ساتن زن یم یہود یم بنی اسرائیل ٲسۍ غلامان زندگی کران بسر یمن ٲسۍ کٲم کرناوان یُس زن تُہۍ پیرامڈ وٕچھان چھِو یُس زن ایجپٹس اندر تم پیرامڈ ٹرینگولر شیپ یُس زن بلڈنگز چھِ تم تھزٕ آثارِ قدیمہ تم چھِ بنٲومٕتۍ یِموٕے بنی اسرائیل مگر تم تھزٕ بلڈنگ آسہٕ نہٕ عام بناوُن یہِ اوس نہٕ کٲنٛسہِ عام مطلب شخصہٕ سُنٛد بناونہٕ خٲطرٕ طاقت کینٛہہ اتھ لگہِ ہن بجہِ بجہِ مشیٖنری مگر یمن ٲسۍ چوب دِوان تیٖتیاہ کہ یِم ٲسۍ مجبوٗر گژھان یِم بناونہٕ خٲطرٕ ات پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکٮ۪نس ڈاکومنٹری بنٲیِتھ اسرائیلن بنامژٕ یا باقیو بنامژٕ مُسلمانو ایرانن بنامژٕ قطرن بنامژٕ آپ وٕچھِو تُہۍ وٕچھِو موزِز یُس زن وٕنکٮ۪نس ڈاکومنٹری چھُ ہُتھ پٮ۪ٹھ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ د موزِز تُہۍ ہیٚکِو سۄ وٕچھِتھ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ یِم بنی اسرائیل کٮ۪ن لوٗکن ظُلم کران تمہِ پتہٕ پیرامڈ بناوناوان تُہۍ وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِمو پنٕنۍ زندگی بسر کٔرمٕژ غلامانہٕ زندگی امہِ پتہٕ سوٗزُکھ رۄب العالمیٖنن حضرت موسیٰ علیٰ نبیٖنہ علیہ الصلوۃ والسلام تمہِ پتہٕ دِتُکھ رۄبن عروج گوٚو دوٚیِم عروج ترٛیٚیِم عروج گوٚو یُس زن حضرت داوٗد علیہ الصلوۃ وقتل داوٗد جالوٗت ییٚمہِ ساتہٕ جالوٗت مور حضرت داوٗد علیہ الصلوۃ والسلامن یہِ دِتنکھ ترٛیٚیِم عروج اور ژوٗرِم عروج یُس زن آز اسرائیل چھُ یتھ زن بیک اوس یوٗ کے یُک انگلینڈُک ژوٗرِم عروج چھُ وٕنکٮ۪نس یہ یِتھے پٲٹھۍ چھُ مُسلمانن تہِ میلیومُت مُسلمان بھی عام قوم نہیں ہے مُسلمانن تہِ دیُت اللہ تعالیٰ ہن عروج یِتھے پٲٹھۍ سُہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سُہ محمد سُہ ابا بکر سُہ عمر یُس زن پننہِ یٔڑ کٲنۍ ٲس تھٲیِتھ یپٲرۍ ٲسۍ کنہِ تھٲیِتھ بۄچھِ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہُن کہ کنہِ چھُ گٔنڈِتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیٚمہِ حظ کڑِ وۄنۍ نٮ۪بر وٕنٮ۪س بۄچھِ ستٲو مےٚ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما بیٛاکھ یار تہِ پکان اما یہِ کُس عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بۄچھِ ستٲومٕژ حضرت عمرس تہِ بۄچھِ ستٲومٕژ ییٖژاہ غریٖب زندگی کران بسر محمد رسول اللہ وسلم کوئی سپوچہِ پہاڑی پٮ۪ٹھ اعلان کران قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون امہِ پتن چپاتھ لایان پننُے پِتٕر ابوٗ لہب اور اتھ جنگس اندر اتھ سنیریوس اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن پنُن چچہِ باب حضرت حمزہ تہِ گژھان شہیٖد
پنن چچہ باب حضرت حمزہ تہ گژھن شہید امن ٲس کوٗر سۄ ٲس پریگنٹ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا امن آو نیز لگاؤن یمن پیو بچہ ؤس یتھ ابارشن ونان کنسیو اوس گوٚمُت تمہ پتہٕ گوٚو ابارشن بہانہٕ اوس نیز آو لگاؤن گُرِ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ ؤسِتھ پتھر پے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوٗتاہ ظلم سہِتھ یوٗتاہ ظلم شعیب ابی طالبس اندر ماجہ دِوان شُرۍ بارو کیٛاہ سا حظ یِم چانوے توک دۄد نہ حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانٮ۪ن کوٚشن منٛز نہ حظ روٗد سٲنِس چسٹس منٛز روٗد نہٕ وۄنۍ دۄدٕے یا رسول اللہ ییٚلہِ نہٕ ماجہِ کھیوٚوٕے کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ ماجہِ چوٚوٕے کینٛہہ اُس تپتے راگستان میں جہاں 58 ڈگری سیلسیس ہوتا تھا تتہِ 58 ڈگری منٛز یِمو ماجو نہ کھیوٚو کینٛہہ نہ چوٚو کینٛہہ پننٮ۪ن بچن کیٛاہ چاونٲہن پننٮ۪ن اولادن کیٛاہ چاونٲہن میانہِ عزیٖزو یہِ غۄلامانہٕ زندگی کٔر بسر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہن تم پتن دِتُکھ عروج پروردگارن کیازِ اللہ تعالیٰ اوس فرمومُت ولیکن کذبوا اللہ تعالیٰ اوس فرمومُت علیہم برکاتم من السماء والارض یا رسول اللہ یمن کٔرِو حظ اعلان یہندِ خٲطرٕ گژھن آسمان پٮ۪ٹھ تہِ برکات نٲزِل اور زمین پٮ۪ٹھ تہِ گژھن برکات نٲزِل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام پتن کرن اعلان یم ساتن حکومت دیون حضرت عمرس پور کائناتس اندر ام پت کرن اعلان حضرت عمر لوکو گواہ روزو لوکو گواہ روزو حضرت عمر چھو کرن اعلان کہ آج کے بعد جذبات کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ عدل و انصاف کی بنیاد پہ فیکچول بنیاد پہ انصاف ہوگا اس کرو حکومت کہ پورو دنیا مز رود توبر پورو دنیا مز رود یہ اعلان کہ قیامت کے صبح تھا حضرت عمر سیو عادل تا عدل کرن وول وتن کے میانہِ عزیٖزو اوے موٗجوٗب چھُ یہِ چھُ سُہ بیان دیُتمُت حضرت عمر فاروقن ییٚمہِ ساتہٕ ممبر رسوٗلس پٮ۪ٹھ کھٔتۍ دوٚپُکھ وۄنۍ کرو نہٕ أسۍ اِموشنن ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ فٲصلہٕ کینٛہہ کیازِ وۄنۍ مۄکلیو آسمانس تہٕ زمیٖنس پٮ۪ٹھ ڈایریکٹ رشتہٕ یُس زن رشتہٕ قٲیِم اوس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ ذٔریعہٕ وۄنۍ نہ گژھِ وۄنۍ یِمن بُنیادس پٮ۪ٹھ فٲصلہٕ کینٛہہ حضرت عمر کرِ فٲصلہٕ وۄنۍ فیکچول بُنیادس پٮ۪ٹھ کیازِ اَسہِ برونٛہہ کن چھُنہٕ وۄنۍ ؤحی کینٛہہ اَسہِ چھنہٕ غٲب خبر کینٛہہ یہِ چھُ کران بیان صحابن ہُنٛد واریاہ تھوٚد صحابی حضرت عمر فاروق دپان ہے أسۍ کرو نہٕ وۄنۍ غٲبس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کینٛہہ أسۍ کرو نہٕ وۄنۍ علم الغیبس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کینٛہہ کیازِ آسمانس تہٕ زمیٖنس یُس رشتہٕ اوس سُہ گوٚو وۄنۍ منقطع وۄنۍ کرو نہٕ اتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ فٲصلہٕ کینٛہہ مگر چون تہٕ میون پیٖر صٲب ونان دپان بہٕ چھُس یِکُن آسان نظر تھٲیِتھ مےٚ چھُ ییٚمہِ سایڈٕ یِوان اتھِ بہٕ چھُس یِکُن آسان نظر تھٲیِتھ مےٚ چھُ ییٚمہِ سایڈٕ یِوان اتھِ حضرت عمر فاروقس آو نہٕ اتھِ میانہِ عزیٖزا ژےٚ کتہِ آوُے اتھِ یہ حضرت عمر فاروق تمہ سات خطبہ دِوان ونکس تہ کوٹن مز ون کوٹ ایموشنز وچھان کی کوٹ فیکٹس وچھان یہ سُے بیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہرحال یہ گۄڈنیُک عروج مسلمانن اندس دورس مز یم سات زن یہند کمانڈر ان چیف حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ حضرت خالد ابن ولید سندس دورانس اندر یم زن ردہ وارز گئی یم زن پولیٹیکل وارز گئی یم زن زکات وار گئی یم ساری جنگ لڑمت حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گۄڈنیُک عروج مسلمانن ام پتہ آو دویم عروج مسلمانن سہ گو امید خلافتس دوران عباسی خلافتس دوران یہ زن دویم عروج گو اتنس تہ ٲسۍزیو مسلمانو پننس پانس برین واش کر پننس پانس گژھِ برین واش کرن یہ زن اتن ون ہے امید خلافت عموی حکومت یمو لوڑ پانوٲے حضرت علی حضرت علی ٲسۍ اکہِ طرفہٕ حضرت زبیر ٲسۍ اکہِ طرفہٕ حضرت عائشہ ٲسۍ اکہِ طرفہٕ بیٚیہِ طرفہٕ اوس امید خلافت حضرت معاویہ اوس باقی یم اصحاب ٲسۍ
यमो लोड पानवई है ये कस हुकुम था मुसलमान मारन मुसलमानस है ये कस हुकुम था मुसलमान करन मुसलमानस कत्ल माने अजीजो इट वाज जस्ट अ पॉलिटिकल राइवलरी ये पॉलिटिकल लड़ाई ये दुनिया में पहली बार नहीं हुई थी इस्लामस पे अंगुश तुलन नौजवानस ब्रेन वॉश करुन यह तेल गसन येल मुसलमानस इल्म आसि येल नौजवानस इल्म आसि माने अजीजो ये जस्ट अ पॉलिटिकल राइवलरी और पॉलिटिकल लड़ाई दुनिया मज गोडनिकी योत लटि गमज के बल्कि बह वनो तुम हिंदुइज्मस मज अगर रामायण पढ़ो तुम अगर तुम गीता पढ़ो अगर महाभारत पढ़ो अक तरफ गसन महाभारतस मज कौरवन सत लड़ाई बे तरफ पांडव आसन कौरव पांडव पानवई लड़न वो भी हिंदू थे बे तरफ रामायण ये पढ़न एक तरफ रामायण में रामचंद्र जी बे तरफ रावण से शिवाजी वक्त और ये जन राम जी ति हिंदू यम करन पानवई लड़ाई तो जंग ये दुनिया में पहली बार नहीं हुआ था दोनों हिंदू थे और कालिंगा वार छु तुम बूजमुत जन अशोका लड़ाओ एक तरफ अशोका बे तरफ थी हिंदू एक तरफ से भी हिंदू दूसरी तरफ से भी हिंदू आपस में टकरा रहे थे ये वाज जस्ट अ पॉलिटिकल राइवलरी अगर मौर्यन एम्पायर कत करो यम साथ चंद्रगुप्त मौर्य हन सह तख्ता पलट कराओ एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य हिंदू एक तरफ बाकी थे हिंदू आप देखिए ये पहली बार नहीं हुआ था दुनिया में आप देखिए इस पॉलिटिकल लड़ाई ये क्रिश्चियनिज्म में भी हुआ है और जिविज्म में भी हुआ है इस दुनिया मज गोडनिक लटि योत गमज के मगर मुसलमान नौजवान से ब्रेन वॉश कर मुसलमान नौजवान से ब्रेन वॉश कर अथ बुनियादस पे कर तिकाज अमिस इल्म अमिस नॉलेज अमिस हिस्ट्री पढ़मच अमिस कुरान पढ़मुत अमिस सीरत पढ़मच अमिस पई असहाब कम गई अमिस पई उम्मत खिलाफत क्या गई अमिस पई हजरत माविया कुस अमिस पई हजरत अली कुस अमिस पई अब्बासी खिलाफत गई क्या मैंने अजीजो अम पतन दोयम उरूज दिवन मुसलमान अल्लाह ताला सह गो खिलाफत अब्बासी तो खिलाफत उस्मानिया दौरान यम सातन मुसलमान सठा उरूजस पे वातन मुसलमान ये उरूजस पे वत अस कर क्रिएट दुनियाच स यूनिवर्सिटी दुनियाक सो हॉस्पिटल जन बगदाद जन वारिया बड़ अस सिटी बनो कैपिटल बनो हारून अल रशीद या मामून अल रशीद सदिस दौरान अंदर अम पत आव हॉस्पिटल क्रिएट कर तम पत आव यूनिवर्सिटी बनावन अलग अलग डिपार्टमेंट आय बनावन उरूज दुत रब्बि कायनातन क्या मेहनत सठा इब्न सीना गई पद इमाम अल बुखारी गो पद इमाम अल मुस्लिम गो पद इब्न सीना इमाम राजी या बाकी यम जन अल खिजरमी इब्राहिम इब्न अल हैतम या बाकी यम जन सन मुसलमान सन बुजुर्ग और उरूज दुत परवरदिगारन दोयम उरूज इब्राहिम इब्न अल हैतमस मुतलिक बूजमुत या इब्न सीनाहस मुतलिक तुम बूजमुत मुसलमान नौजवान गमन मुतलिक जानकारी हासिल कर जाबिर इब्न अल हयानस मुतलिक गज बोजुन मैंने अजीजो तुम बूजमुत अम ब्रोह तह मे वोनमुत ये अगर तुम सर्च कर यूट्यूबस पे गूगलस पे करो सर्च वो फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कुछ ये जो आपके पास मोबाइल फोन है ये जो आपके पास लैपटॉप है या कैमरा चल रहा है इसका बुनियाद किसने डाला है फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स इब्राहिम इब्न अल हैतम इब्राहिम इब्न अल हैतम फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स मैंने अजीजों मगर चे पाई अमी बनाया है तुम सिस्टम ये स्क्रीन ये LED उसी ने बनाया हुआ है मगर मुसलमान शन पाते है अगर स्पेन की बात करें स्पेन से कॉर्डोबो से एक उड़ता हुआ बंदा दिखाई दे रहा था अमा बादशाह द्रा नेबर ये कुछ वुड़न ये किसकी मती मारी गई है ये कुछ छु इसकी बुद्धि बंद है इसन वुड़न छु जब देखा तो इब्न फिरनास दिखाई दिया इब्न फिरनास अलैहि रहमा दपन हे मे छु वुड़न ख्वाब और दुनिया को उड़ के दिखाया वनकन स्पेन यहूदन हंदिस कब्जस मज मगर स्पेनस अंदर कॉर्डोबोस अंदर ये गसन तत वुचन इब्न फिरनास पुतल लगत यपर विंगस पर लगत इब्न फिरनासस क्या ये बात भी गलत है मैंने अजीजो ये पत ही मुसलमानस पई अम पतन दितुन त्रेयम उरूज मुसलमान त्रेयम उरूज दितुन मुसलमान सह गो ऑटोमन एम्पायर के जरिए और मुगल एम्पायर के जरिए त्रेयम उरूज दित अल्लाह ताला। ये बात अलग है ये बात बदल कि हमें उनके साथ
कोई वास्ता नहीं है। वन ना सस इस्लामी हुकूमत के सस मुसलमान हुकूमत। इस्लामी हुकूमतस तो मुसलमान हुकूमतस वारिया फर्क आसन, मगर मुसलमान यस रिलीफ मिलो, मुसलमान यस अरूज मिलो, सह मिलो ओटोमन एम्पायर जरिए और मुगल एम्पायर जरिए। मुसलमानों यम साथ यमो बुनियाद त्रो सह त्रो कुरान हदीस किस बुनियादस पे। अवै दितुक अल्लाह ताला अरूज। और तुरुल गाजी आसु तुह बूजमुत इस जन पतमन वरियन मज ओस वारिया ज्यादा सोशल मीडिया पे सो इस जन डॉक्यूमेंट्री आए तुम सीरीज आए तम पत नौजवान शामस मज वचन। फिल्में देखने से कोई इनकलाब नहीं आने वाला, मोटिवेशनल स्पीकर्स का सुनने से कोई इनकलाब नहीं आने वाला। जब तक आप किताब हाथ में नहीं लेंगे, जब तक आप बुक हाथ में नहीं लेंगे, योताम से किताब पढ़क, योतान उलमाहन कुन पनुन पान पेश करक, तो तामत से हासिल करक नहीं के। मैंने अजीजा फिल्म वुश्त सुन इनकलाब इवन के। और तुरुल गाजी सुंद बूजमुत अम सुंद औलाद उस्मान गाजी। उस्मान गाजियन कर शुरुआत ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर जब शुरू हुआ उस्मान गादी के जरिए अमो कर शुरुआत दोपक त्रहो इस्लाम बुनियाद, त्रहो इस्लाम बुनियाद। मुगल एम्पायर गो शुरू बाबर सुन नई बाबर सुंद बूजू 1425 मज तम ये इंडिया फेरसी स्पीच दिचाव तथ मज वन तम लड़न इस्लाम किस बुनियादस पे। अवै मूजूब अल्लामा इकबालन दोपन आ तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस रबाब आखिर। यम साथ यमो दुनिया मज हुकूमत शुरू कर उहुंद नारो अकोई सो गो इस्लाम। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इहुंद झंड त्योस इस्लाम, इहुंद नार त्योस इस्लाम। मैंने अजीजो यम आए दुनिया मज इस्लाम फैलावने। और खिलाफत अब्बासी यजन अबैसड खलीफत यस सत्या बुनियाद अथ बुनियादस पे त्रावन अस करो दुनिया मज इस्लामी हुकूमत कायम। मगर आखरस लड़ पाड़ कित पट कोरुक परवरदिगारन, यम कित पट गए खत्म, मुसलमानन कित पट आव जवाल। अल्लामा इकबाल दिवन जवाब आ तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस रबाब आखिर। यम सातन सन मंगोलियन एम्पायर हमलो गो, यम सात मंगोलियन एम्पायर हमलो गो, अम सात ओस खिलाफत अब्बासियुक बादशाह आखिरी बादशाह यह बिहित बेड़स पे रकस वुशन। और रकस वुशित ओस डांस वुशन, शराब चेत ओस आसन, शराब चेत पत्थर दुत और तम पतन अशरफियां बगरावन। हाथ हाथ कनीज थमित यमो मैंने अजीजो, हाथ हाथ कनीज। ये कौन सी इस्लामी हुकूमत थी। अवै कोरुस लड़पाड़ परवरदिगारन मुगल एम्पायर अंदर तय वुशु लास्ट के यम अयामन मज आप देखिए 100 कनीजें रखी हुई थी। तम पत यमन पन्नन यमन कनीजन आसन, यमन पन्नन यमन कनीज आसन गर्लफ्रेंड्स आसन, अमन अशरफियां दिवन। मुसलमानन हुंद खून पसीने का पैसा, मुसलमानन हुंद ये खून पसीने का पैसा इनमें बांट दिया जाता था। और तम पतन म्यूजिकस अरूज दुन ओटोमन एम्पायर के जरिए या तुम वनु अब्बासी खिलाफत जरिए ये मंगोलियन एम्पायर हमल गो। युद आखिरी बादशाह यह बेड़स पे बिहित रकस वुशन। क्या अल्लामा इकबाल वन दपन गोडनेथ युद अलम कुरान तो हदीस, मगर अम सात आखिरी वक्त वोतुक यम तम सात शंगन ये होड़ अजान गसन, होड़ गसन हय्या अला सलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौ। यम दपन वह करियो बंद, वह गो चेर शंगे, वह करियो आराम। नमाज कुन ओसुक हावन परवरदिगार, यम नमाज कुन गसन के, यम रकस आसन वुशन, यम जिनास मज गिर, यम शराबस मज गिर। आप देख सकते हैं वनकनस तु मेरे सुल्तान नाव ड्रामा सीरियल वनकनस यूट्यूबस पे अवेलेबल, आप उसकी क्लिपें देख सकते हैं। साने उलमाओं से तुम क्लिप्स त्रान से पन्न वीडियो मज आप देखें कैसे यूरोप से उनके लिए कनीजें लाई जाती थी। कत पे फ्रांस पे तहद खतर कोड़ अन्न, लड़की अन्न, दुनिया सारी खुद खूबसूरत कोड़ अन्न। और यम सातन कोड़न कुन मुसलमान नौजवान, कोड़न कुन मुसलमान बादशाह, शराबस कुन मुसलमान बादशाह। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहन कत होड़ फ्रांस करन कोड़ सप्लाई, होड़ फ्रांस करन रुपये सप्लाई, शराब सप्लाई, मगर खुद वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे। होड़ अमेरिका करन कोड़ सप्लाई, पॉर्न स्टार्स सप्लाई, मगर खुद वो रिसर्च एंड
اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے تھے. اس وقت بھی دیکھیے آپ اوتر یس زن رپورٹ دتک پارنوگرافی ہند آپ دیکھیے نیو یارک ٹائمز دیکھ لیجئے سب سے زیادہ کہاں کے دیکھنے والے ہیں ساروی کھوتو زیادہ کم فیش کامہ وچھن فیش فلم وچھن گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ چھُ تتھ سعودیہ عربیہ دویمِس نمبرس پٮ۪ٹھ چھُ پاکستان ترٛیٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ چھِ باقٕے یِم زن اسلامی ممالک چھِ یِہنٛز سیریز چھِ پکان پتہٕ پتہٕ اور مسلمانوں امریکہ کا نمبر دیکھیے اور اسرائیل کا نمبر دیکھیے اسرائیل اس میں کہیں موجود ہی نہیں ہے کیازِ تہنٛد نوجوان چھُنہٕ پارنوگرافی وچھان کینٛہہ تہنٛد نوجوان چھُنہٕ فلم وچھان کینٛہہ ان کا نوجوان ڈیفینس میں اپنے 5 سال دے کے آ رہا ہے تہنٛد نوجوان چھُ ڈیفینسس یِوان پنٕنۍ 5 ؤری دِتھ اور مسلمان نوجوان کیاہ چھُ کران اور سُہ چھُ وٕنکیٚنس پوٗرٕ کائناتس منٛز یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ ایویلیبل سُہ چھُ وٕنکیٚنس ڈیٹاہس اندر ایویلیبل مسلمان کتھ دُنیاہس چھُ لوٚگمُت پتہٕ مسلمان کٕمن چیٖزن چھُ پتہٕ لوٚگمُت وہ ہمارے پاس موجود ہے. بہٕ اوسُس تۄہہِ یی بیان کران میانیو عزیٖزو کہ ییٚمہِ ساتہٕ زن زوال آو مسلمانن ییٚلہِ زوال آو مسلمانن ییٚمہِ ساتہٕ منگولین امپایرُک حملہٕ گوٚل یہِ چھِ دپان أمِس بادشاہ غالباً شاید معتصم تٔمِس ناو دپان چھِس ہے منگولین کمانڈر ہے بہٕ چھے ژےٚ کران آفر یِم کورِ گٔیے ژےٚ یہِ پونٛسہٕ گوٚوُے ژےٚ مےٚ ترٛاو یَلہٕ باقٕے یہِ ضروٗرت چھُے سُہ نہِ ژٕ دپان چھِس ہے ژےٚ ما چھُے مغزن ٹاس ژٕ کٔمۍ چھُکھ بنومُت بادشاہ ژےٚ ما منگن ٹاس آمُت آپ کو مار کے میں یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں مگر منگولن اوس نہٕ رۄپین کُن کینٛہہ منگولن اوس نہٕ پونٛسن کُن کینٛہہ تِمن اوس نہٕ لڑکین کُن کینٛہہ کہیں پہ ثابت نہیں ہے بلکہ تِم ٲسۍ دُنیاہس منٛز حکوٗمت کرنٕکۍ یِم زن اُتاولے آسان چھِ تِم ٲسۍ دپان اَسہِ گژھِ جسٹ ایمپایر بڑُن اَسہِ گژھِ ایمپایر برونٛہہ برونٛہہ پکُن تِمو ترٛایہِ کورِ أتتھٕے تِمو ترٛایہِ لڑکی أتتھٕے امہِ پتہٕ چھُ ترٛیٚیِم زوال ترٛیٚیِم عروٗج دِوان اللہ تعالیٰ مسلمانن یُس مےٚ تۄہہِ ووٚن اوٹومن ایمپایر ذٔریعہٕ اوٹومن ایمپایر تہٕ مغل ایمپایر ذٔریعہٕ دراصل چھِ یِم تِمے یِم زن منگولین ٲسۍ یِمو زن خلافت عباسی ختم کریے تِمے چھِ منگولینز اور انہیں کے پشت سے نکلا تیمور لنگ ییٚمِس ونان چھِ تیمور لوٚنگ کٲشِر پٲٹھۍ أمِس چھِ ونان تیمور اور تیمور کے ذریعے ہی ہمیں اوٹومن ایمپایر ملا ہمیں مغل ایمپایر ملا اور یتھ علامہ اقبالن ویاو کعبے کو ملے پاسباں کعبے کو ملے پاسباں صنم کھانے سے بت کھانے سے یم چھِ تِم یم زن رات تامتھ ٲسۍ یم زن رات تامتھ ٲسۍ مسلمانن ہُنٛد خوٗن کے پیاسے یمو زن بغدادٕچ سۄ لائبریری وٕڑو یمو بغدادُک ہاسپٹل وٕڑو مسلمانن ہٕنٛز لاشہٕ کھالہِ بغدادس منٛز اور امہِ پتن کوٚرُکھ اللہ تعالیٰ ہن ہدایت اور ربِ کائناتن ربِ کائناتن أنۍ اسلامس کُن اور امہِ پتن کٔرٕکھ پوٗرٕ دُنیاہس پٮ۪ٹھ حکوٗمت یہ ریٖزن تھا مسلمانن ہٕنٛدۍ 3 زوال تہٕ 3 عروٗج میانہِ عزیٖزو مےٚ کریاو تۄہہِ یِتھے پٲٹھۍ بیان یِتھے پٲٹھۍ چھُ یہوٗدین تہِ 3 زوال تہٕ 3 عروٗج میانیو عزیٖزو میانیو مسلمانو آپ کو نہیں پتا کہ یہودین کوتا بڑ ذہن چھُ ان کا دماغ کتنا تیز چلتا ہے 1897 کت 1897 کی بات ہے یم ساتن تھیوڈور ہرزل چھ ناوک اخ یہود یہ اوس اخ بینکر اخ غریب خاندانک امس اوس مول کرسچن ام پتن بنیو یہود دراصل اوس کرسچن بنیومت خوفس تل دراصل اوس یہودی مگر خوفس تل اوس بنیومت کرسچن ام پتن تھیوڈر ہرزل ام سن نیچو یہ دپان ہے بہ ہسا بناو کائناتس مز اخ بینک اخ تھیوڈر ہرزل ونان دپان بہ بناو بینک اخ ام پتن دم بہ لون واریاہن اوس یہ غریب خاندانک ام پتن کرن یہ اپروچ روتھس چائلڈ فیملیزن یوٹیوبس پہ گوگلس پہ گھن گر یم سرچ کریں اگر ڈیری پین ٲسِو مسلمانو ست انان پتہ ٲسِو یم پوائنٹس لیکھان یا موبائلس پہ ٲسِو یم پوائنٹس لیکھان روتھس چائلڈ فیملی کرن اپروچ تھیوڈر ہرزل دپان چھُکھ تُہۍ دِیِو سا مےٚ پونٛسہٕ بہٕ دِمہٕ دُنیاہس قرض اور سود کا ایک سامراجیہ کھڑا کروں گا اور پوری دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے تیار ہوں اے کھار سن نیچو اکس تھار سن نیچو یہ زن بلیک سمتھ سن نیچو دپان بہ کر دنیاہس پہ حکومت میانے عزیزو اس کے پاس کہاں سے اتنا بڑا دماغ آیا تم پتن کرن یہ اپروچ سلطان عبدالحمید یُس زن اوٹومن ایمپائر بادشاہ اوس امس کرن اپروچ دپان چھُس تمام قرض والے نکھ کیازِ مسلمانو اوس قرض کھوڑمت پانس چاہے شراب چے
زن زناہ کاری کر یمو شراب چے چے پانس قرض کھوڑمت اور دپان چھ سلطان عبدالحمید تھیوڈر ہرزل والی چھ سوری قرض نکھ ژٕ کر کٲم ژٕ دِ مےٚ فلسطینس اندر زمین ژٕ بساوُکھ فلسطینس اندر یہود ام پتہٕ سلطان عبدالحمید أمِس جواب دِوان دپان چھُس بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سۄ غلطی کٔرِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تتھ یُس زن ایگریمنٹ اوس گوٚمُت حضرت عمر فاروقس تہٕ تِمن عیسائین درمیان کُنہِ ساتہٕ کرو انشاءاللہ غور سان بیان ان ڈیٹیل بیان کہ کیا ایگریمنٹ اوس گوٚمُت حضرت عمر فاروقس تہٕ یِمن عیسائین درمیان کیا ایگریمنٹ اوس گوٚمُت اور دپان چھُس بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تتھ خلاف گٔژھِتھ کینٛہہ یُس ایگریمنٹ کوٚر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہُن دوٚپُس تھیوڈر ہرزلن پرواے چھُنہٕ کینٛہہ ان قریب میں ایک سامراجیہ کھڑا کرنے والا ہوں ام پتن گژھن اکھ کانگریس اکھ جوش کانگریس اکھ جوان ہُنٛد اکھ اجتماع اکھ اتھ منٛز چھِ گژھان لاہ پاس اگر تُہۍ پٔرِو تُہۍ ایلڈٲرس آف جِوز یُس زن چھُ گوٗگلس پٮ۪ٹھ آسہِ میگزیٖن ایویلیبل دَ ایلڈٲرس آف جِوز پٔرۍزیو میانہِ عزیٖزو پرُن گژھِ امہِ پتن تھیوڈر ہرزل بُلاون اکھ کانگریس اکھ اجتماع اکھ اتھ منٛز بٔڑۍ بٔڑۍ یہوٗدین ہٕنٛدۍ عالم آسن دپان چھِکھ ہے یہ 1897 کت دپان چھُکھ أسۍ کرو اجتماع اکھ اتھ منٛز کرو أسۍ اکھ لا اکھ پاس اتھ منٛز کرو أسۍ اکھ ڈسکشن اکھ 1897 منٛز دپان چھِکھ ان قریب ہمارا ایک ملک ہوگا تتھ تھاوو ناو اسرائیل اور تتھ آسہِ سون جنڈٕ دوٚپیس جنڈٕ کیاہ یہِ ووٚتھ تھوٚد أمۍ کوٚر کٲم أمۍ اوٚن سفید کپُر اکھ اتھ دِژٕن پٮ۪ٹھٕ کَنۍ تہِ رٕکھ منٛزٕ بۄنہٕ کَنۍ تہِ رٕکھ منٛزس تھوونس سٹار ناو تھوونس ڈیوڈز کنگڈم ونکیٚنس اگر اسرائیلُک جنڈٕ وٕچھو پٮ۪ٹھٕ کَنۍ رٕکھ بۄنہٕ کَنۍ رٕکھ منٛزس سٹار مطلب کیاہ پٮ۪ٹھٕ کَنٮ۪تھ اِفراٹس دٔریاو بۄنہٕ کَنٮ۪تھ چھُ دٔریاے نیٖل منٛزس گوٚژھ حضرت داوٗد علیہ الصلوٰتُ وسلام سٕنٛز کنگڈم 1897 منٛز تھیوڈر ہرزل یہِ لا پاس کران أکِس جوش اجتماعس منٛز یہوٗد اجتماعس منٛز اور 1947 منٛز بنان اسرائیل بہانہٕ اوس یی قرضس منٛز اوس ڈُبیومُت اوٹومن ایمپایر 1917 منٛز کرٛیش گژھان اوٹومن ایمپایر اور امہِ پتن 47 منٛز بالفور ڈکلیریشن ذریعہ اسرائیل یِوان وجوٗدس منٛز 1897 سُہ جنڈٕ انان تُلِتھ تِم تہٕ جنڈٕ تھاوان سُہ تھیوڈر ہرزل سُنٛد میانیو عزیٖزو اتنا بڑا دماغ ہے ان کے پاس یِمن چھُ یوٗتاہ بوٚڑ دٮ۪ماغ اور کائنات کوٚر تٔمۍ پزی قبضس منٛز سوٗد کِس قبضس منٛز تھیوڈر ہرزلن یتھ علامہ اقبال وَنیو دپان فرنگ جس کی رگوں میں ہے جا پنجے یہود یُس زن فرنگ چھُ یُس زن یہوٗد چھُ یُس زن فرنگی چھُ یُس زن انگلینڈٕکۍ چھِ امریکہٕکۍ چھِ یِم چھِ قبضس منٛز یہوٗدین ہٕنٛز تھرٛوٗ دِ راتھس چایلڈ فیملی یا یُس زن بینکنگ سسٹم چھُ یِہنٛدِس قبضس منٛز چھِ یہِ انشاء اللہ کرو بیٚیہِ ساتہٕ بیٚیہِ کینٛہہ بیان وما علینا الا البلاغ